era namulesaawo nga tutambula eyo mwalinga mwagavubuka agakulwagano sigala mwenge nga gajja gafuuyira eyo sigala aye tujja okwira nga buli omu byayinza okola abimaliriza twena buli omu yajja ku dometry ye twakola parade awo balolokolinga twena nga tuize ku isomero enkola eyo munana kati nze nkajeewo okuba nga twekuuma twatambulanga mu byalo eyo twajja of course abaliraanwa awo mu butike gayembe gawakalenge eyo twabaliranga emiyembe kuba abandi twavanga awo twayingira mu byalo eyo twalya emiyembe gy'abantu olwisika batubingiriramu kwayenga nga generally twebisanga bulungi kuba ate abantu abo nabaidanga eno mu katale ku isomero okutuguza ebintu so abasinga baali batwide then twaliyo n'obuzibu bw'amaadi amaadi engeri y'olusozi twalinga okugapampinga okwidayo kyali kizibu era ebiseera ebisinga nga titunaaba nga tunaaba katono kuba amaadi gaali nga gaibula kati ng'olwisi bw'oyenda okunaaba n'okwoza nga batwikiriza nga tuyingireyo mu byalo neyali ensulo twajjanga eyo twasomba amaadi kati yali nga tiimu yondo ino nga wemalira n'ewiki nga tonaabye kuba ekisooka olusozi olwo lwinogoga so obwire nga buba bwinogovu ino aye nga embeera yali nnungi bw'omalirizaawo ku A-level bwemaliriza era Katonda yanamba n'abita bulungi era bampa ekifo e Makerere ku government sponsorship gavumenti yansasulira najja nasoma e Makerere degree yange mu economics era emyaka 3 nagimalawo e Makerere nali mu holo yebeeta Northcote yenamaliraku emyaka gyange 3 era naavaayo ne degree nga ngifunye. Mashallah. Kiki ekyali ekyo tasobola kwerabira? Makerere eyo ndowooza yanumira ino kuba holo ye bantamu eya Northcote neyali holo emanikibwa nga eyeiralo kuba baali bajaasi holo eyo nga tweyeta basirikale era nga twekoba ti Northcote nsi yayo nka tiye mu Uganda era nga tulingirira bala abandi nga bana Uganda ife tweyeta ba Northcote nga twetwalanga ensi yaife era nga efujjo lyali okulingiringi nga balina spirit ya kijaasi okuva lwojira oti paka lwofuluma bakutaamu empisa bakutaamu enkola ya kijaasi era ife twalira discipline yawo aye nga ate bwe bakowa nti leero tuduumire tujakola kino tukikola mu mbeera ya kijaasi so byatunumira ino aye ate mu mwaka tuba twakabaamu omwaka mulala omwaka ogwokubiri gabaawo efujjo gye twakola ngaba Northcote abantu holo bajigala twanda batubinga batukoba tusule mu holo edindi era nze bwe batoola mu Northcote banga ba mu holo yebeeta Micho okuva mu second year ne third year namalira ku Micho holo aye nga first year nali mu Northcote bwe tumala ogw'omwaka okusooka bajigalawo olw'embeera y'abaana etwalinga mu mifujjo era olunaku olwo nga bakaali kutwigala twalina olutalo baino n'abalumumba fujjo just bwizana kiri awaye galinga wedde entalo nga baide nti Northcote webejja kujaguza olunaku lwayo abalumumba bateeka okutuleteega twalwana so niife eno nga twidde nti lumumba bweberikola olunaku lwayo ewaife tibabitayo twena twabeeteega so olutalo lwavaawo lwalanda twalwana University nana paka luno kyabitirira abakulu beidwa abaisomero bakati be ono holo tugiyigale era bagituuma Nsibirwa era olwaleero n'okukyusa eriina bagitoola ku Northcote nga baidi nti banagirekera eriina ife nibwe tunaavaamu Nsibirwa yali Northcote Nsibirwa holo gy'obona leero neyali Northcote holo ife bamala otubingamu bakyusa eriina era abayiramu yamala mwaka mulamba nga Nsibe abayida oluvainuma bayida mu Nsibirwa tibayiranga mu Northcote hall so awe biba so noyewona gatunumirwa ino gatunumira twabaamu empisa eyo ya Northcote twabona ku mbeera de twalina doomo aye nga n'ebitabo twamala twasoma bulungi aye nga muzeeyi bw'awulira ebigambo ebyo
ati mutabani mu Northcote yafuuse ekizibu. Ekirungi ebiseera by'amasimu gano tigalingawo. Empulizigana tiyalinga nga olwaleero. Tino TikTok de tuliku WhatsApp tidaliwo. So abazeeyi tibalwangawo n'otegeera nti abaana bali mu mbeera eyo.